US tarifa wangin khovel ram tam tak le mipui tam tak te hanchi aya khovel mun rang ranga in dona le tharum thona wangin khovel hi achi ai hani ber maya hengkara hian hadam taka kanum thaina turin pathian kan hnai hatul tak zat ane Sudana tual chungin dona wangin civil mi poisailo mitam takin nunnan chan le ta Gaza lama po in beina bawruak asausan ber tume moti mai thai turin in dona akal vunge memrang boka Ukraine mi puiten Palm Sunday Tumkau Ni mga hanin komek lain airstrike mga bay ania mi puitam takin nunna anchan le tabok ole chanchin kim changjokin hanbi chiangila Ukraine President Volodymyr Zelensky chuan US President Donald Trump chu Putin in donale Russian President Vladimir Putin chet du dan jongjong te hrethiam tur hian US President Donald Trump chu Ukraine loa lojin turin haphut ane President Zelensky chuan CBS sin an interview na khongain thutluk na chu engti jong poin siam don maila thutluk na isiam male eng hoi jong pa Russian in biak na neileni main civil mi poiselo tam tak ten han tornate pasal tra hoisan tak tak ten han tornate damdoin ti chiat te kokran biak in ti chiat tele no pangte thlenga ti chiat ani dan le Putin che dudan jongjong te hi hrechiang turin Mahmuna President Donald Trump hi local ngai turin kangen ani hati Ukraine President Volodymyr Zelensky hian heng thu te hi hengwangin nge ha soitak maile achan chu country thawangin nimin kha Palm Sunday ania Mizoram po Tumkau Ni tin hun kan manga khovel Christian tatan hian nipoimo takania mase Russia lakatranga runatok mek tu Ukraine tanero chuan Nimin Palm Sunday kha thinarap thak tak anram chunga hatlen na hun anita hane Ukraine khopuilian tak sami sitia Ukraine Christian civil mi hengemazat te Biak In pan khomin Zinkara Palm Sunday ursun takin han manga hetilai hian Moscow sipaiten missile panhingot mai sami khopui chunga hanon kapluta missile pakhat jok hi inkhom na Biak In le ache vela haron tla Hei hian mitam takin nunnan chana liam tur tam tak anum boka tichuan civil mi Palm Sunday mangtur kal thau ni hriat passenger khatla ta chuang bus pakhat chu missile pakhat hian haka fu boka hei hian nunna chan le liam tur tam tak anum bel boka chu chuan sami khopui chung chu trale rumna hachan tirta hane he thilathen malok hian April ni som pakhat khan US President Donald Trump chuan truth social post aron nei towa Russia hian Ukraine na hanin dona ti top tuma malak mekna hian maso na nga yani tin haron soilanga chena tam tak Ukraine ram chunga hathena wangle civil mi tam tak ten han thi phata ka wangin Donald Trump hi athin rim hle to nia soi hania Trump chuan Russia hian maso na nga yani mi tamlutuk thina le kar khata mi sang tam tak an thina te hi in dona rap thak le hom janai lo wanga hanun na chan te hania in dona hi thengai lo turani tin hasoinon lea he in dona ti top na lam hoi zonga malakna hian Russia hian chakjokin mason hatulani tin haron pos sane masa he minua hian Russian President Vladimir Putin thupekin sami khopui chunga Palm Sunday Tumkau Ni hanman mek lain Biak In le ache velte Palm Sunday mangtur basa chuang mek civil mi poisai lo ta chu missile mangin rap thak takaka han juita Ukraine khopuilian tak mai sami khopui chunga hian hetianga nimin Sunday ballistic missile manga bay hanto wang hian civil mi poisai lo mi somthum le palin nunnan chana adang mi somriat le pali lain hliam hantur bok ani Khovel media rang ten report an pek dan chuan Russia hian ballistic missile chaw amanglawa cluster bomb hamangani ti han report boka Khovel danang chuan cluster bomb hi civil mi teom namhuna man phal hanilawa bom dangangin voi khata puaka hadu tok mailawa achunga hian bom te naw jok puak thaithil dang tam tak aron paya an siam dana jirin puak thaithil dang aron pai hi panni tranga sang ni chuangjat te po hani thaya voile khata mipui tam tak thi na thlan tir tu le suat na turatan chuan thil thatak po hani mai thai bok ane
มาเสหฮีสามีขบุยชุงcivil miปอยใส่เหล่าเตทีนรับทักตักเห็นติรตูฮันอิตากวางอินเขาเวลรวยตูวลีดาสังรังเต็นนัสตะกินฮันเดมทูฮันใส่ชวกจุยฮาลายูเครนUS ambassador จังไลเมกเล่กัลชวกไม่ตูบริดเกตบริงส์จูอัตรงชวกมาสปอลฮันิยารัสเซียปามสันเดียยูเครนสามีขบุยมิสไซล์มังฮักานาเฮียนคลัสเตอร์มิวนิสันเตะมังอันนี้ตีฮารอนพวงจาราอันนี้เฮียนฮาริปอตันจวนเฮตียงปามสันเดย์นิปอยมอตักไม่หุ่นไรเหล่าตะชุงมังตูระมิปุยกัลคอมตะจูมิสไซล์มังรอนกาปินคลัสเตอร์บอมฮัมังเตลบกามิสมทุมปลีฮันเทียนปังปันนีฮันเตลบกาเฮทารุมโทนาเฮียนมิซาสมปัสริไลน์เลียมฮันตัวรนิตีนฮาริปอตาUS ambassador จวนเฮตียงวันโดยทักตะกะเลียมตัวจิงเฮียนนปังสมปังอะไรไม่ฮันเตลนิตีนฮาริปอตบกกันเนอัลจาซีราจวนรีพอร์ตอันเบกตานินคลัสเตอร์มิวนิสันเตฮีรัสเซียจวนยูเครนฮารุนจันหัวคานฮัมมังฟูตัวสิไปเตเบนาตานฮัมมังลาวะซิวิลมีปอยใส่เหล่าเตฮันตำน้ำหุ่นขบุยชุงเตฮัมมังทรีนาจูวังจวนให้ฮีอินดอนดานจงบอเชียดนาเนตีนฮันรีพอร์ตอันเนติจวน US ambassador บริดเกตบิงเฮียนฮาริพอร์ตดานจวนรัสเซียเฮียนพัดรัวลวิงคลัสเตอร์บอมฮีฮารุนมังเงียมุนเจ้าโจกาอัตลาจุดตัดหลักนาจังจวนบอมเล็ดอันติไม่บอมเตนาวโจกเดวเตตั้มตักจูอากับโชกเลตาจุดจวนซิวิลมีตั้มตักตานเลียมนาตักอัตเฮนติรามีปุยตั้มตักเต็นนุนนาฮันจันพาบกายูเครเนียนสามีมีปุยตะตานเฮียนกันตรงใจรังอันตีนฮาริปอร์ตบกอันนี้ติจวนเฮทิลทันฮูลกเฮียน French President Emmanuel Macron จวน Russian President Vladimir Putin นาเดมทูฮารอนใช้ชัวกาเฮอินดาวนาฮีรัสเซียเจ้าอินนาดูตีฮีโคเวลมีจงอินคันทรีอาไว้นาเฮียนรัสเซียเจ้าเฮียนชุนจอมเซลดูตีฮัจยังมิคริงนุนนลุตักลักนารับทักตักเต International law เล President Donald Trump diplomatic lama ammalak na te amhu sit zia halan tirane hatia inka hai puanga impostor hian Russia laka hian malak na chak tak kan nei hangaya France chuan kan tho puiram tanen hian chu kan thil du ber hania chulam hoi chuan malam panin zoi in ke kan pen mek kane hatibok European Union Chief Antonio Costa Point Russia chuan tharum thoa beipui thla ka chunjom zela hein dona hi Russia na du wang chawa omle tun thlenga lawmania Russia hian in dona hadu ne hatia British Prime Minister Keir Starmer point Russia in samia civil meet te habainarap thak tak chu mangan thak tak ania Russian President Vladimir Putin chuan tuna chuan thilphut let dang hengma omlovin inka haina full ceasefire rang taka pom turin RMT hatulani hati Nimina Moscow sipai ten sami khopui hanbeina hian khovel habar khai lea Germany Chancellor Friedrich Merz point thildiklo tak le indona dan bochenalian tak ania tumru taka he thil hi ti luina manga ti ani ti halang boka indona ti top tura Russian and in biak kan du na hi Russia laka chuan kan chaklo na nga ngayani hatibok Italy Prime Minister Giorgia Meloni point Russia in hetianga in beina tharle danlawa mi puitelaka sipai chakna hamangle hi thildiklo le danbo chenalian takania Italy chuan he thil hi kandem hleni hatia India taima chuan nizan janrai to taka khan US President Donald Trump chuan media tenena Russia in sami khopui habei chu thilrap thak tak ania he thil thang hi arab thak kati tak zatane tin hasai chok boka tinan ti sualani ti minril boka ma se thilrap thak tak nin ka hria indona jongjong hi thilrap thak tak ani vekane hatia President Donald Trump hian hanti sualani ti minrilani tia hasai hi tutati sualnge ti hi chiang takin hasai lawa media ten thilti sual ti hi tutati sualjok nge tia soifia tura hangen na chu anti suala anmani hindu chuan injot thayang tin hachang ringot bok nin Agence France Press chuan han report bok ane Russia in sami khopui habeidan hi harap thake mawangin President Donald Trump administration noya mipoi mo tak tepon andem thu han sai chuak nola US Secretary of State Marco Rubio chuan voina Russia in missile manga sami khopui habei na harap thak takawanga nunna chanta hi United States chuan kantor pui tak zat ane
hei hi President Trump le akai hruai sarkarin hein dona ti to pa remna dik le nget tak nei tumna ta na hun le tha tam tak asen chan hriat non tirna le lungchiat thak takane hatia US Special Envoy to Ukraine Kit Kellogg chuan voin pam sandeya Russian sipaitan samia civil mi te han beina hian civil mi telaka ti lo tur le danom zongjong te apal tlanga habo chevekane hati tichuan Ukraine President Zelensky point video message dang haron te chuak lea anthurwal pui ramsang trang te chu Russia laka pressure na tak siam turin hangena chuti lo chuan in dona chu chunjom zel hani donani ti chiang takin hasailang boka America in full ceasefire le unconditional ceasefire ham thaina tana rotna hanai jongjong te Vladimir Putin an anhola tangkhan thlani chuangzat ani towa Moscow chuan hetianga lungchet thak taka mi tha chunjom zel tur hian inrin tok na nget takanaya ma se thilom dan jongjong te thak danglam vek tur hian ma kan la kangaya ni hati Moscow sipaiten sami khopuya civilian poisailo te rap thak taka han pe chungchanga demna thu han soimek lai hian Moscow chuan heng soisel na kara hian tim na hanei chuang lo ti haron lan tira nizan zanlaya pel nuwa khan Odessa khopuile ache vela drone strike lian tham tak mai hanei boka heta hian Ukraine official ten report anpek dan chuan nunna chan le hliam tur hanom bel nge ya mase heng te hi fin fiat thei halani ri lawani antibok engponi se sami khopuya thil thang chungchanga hian the Times of Israel in report anpek dan chuan Russia in Ukraine civilian poisailo te abeina mun sami khopui hi Russia le Ukraine in rina border atanga kilometer somnga vela om hania Khartoum vel kalta tangkhan Moscow chuan offensive na tak mai sami le ache vela hian han kalpuya masen thil tum chu len chuak lai thailoin Ukraine sipai ten hanlo dan chana lian tham tak tak athenga hetiang ani wang hian Russian sipai ta chuan Ukraine sipai te vaujam na turin sami khopui chung hi an beita ni in hariata kothera karal hluat te van boruaka meikhu omgut ngut mai ta chu mu turtam tak awmani antibok hetiang kara hian sami khopuya city mayor Artem Kobzar chuan Christian tetana hun poimo takmai pam sandaya takmai sami khopui chunga Russian sipai ta chuan civil mi te nuaidar na strike rap thak takmai chu anai non leta mase hei chau hi Russian sipai te Ukraine ram chunga hanchet na hanilawa Ukraine region dang mun rang ranga te drone strike le missile strike te hanai boka nizan thenga Moscow sipai ten ram chung mun rang ranga min beina wanga nunna chan jongjong le liam tur zat dik tak khi chiang takin voin thleng hian hriat thei alani ri lawani hati hetiang borok sang takara hian US le Iran ten nuclear deal chungchanga in biak na han kalpui meka mase President Donald Trump chuan hei hi alho tinglawani chuan Iran hian nasa takin han tur dona bei han tok dona ni ti asoinon lea engponi sela US le Iran hi top official levela kumsang ni sompanga nulampanga khan in biak na hanai tolawa khami tranga in biak na level sang ber chu tran hanimeka India taima chuan nimin khan omani mediator te kai hroina hnuaya in biak na nei ania hein biak na hantran ma hian Iran foreign minister Abbas Araghchi le US Middle East envoy Steve Witkoff ten hunrei lo ta chung in biak na hanai zoka heminua hian omani mediator te kaltlangin room sang vevea in biak na hi kalpuyania in biak na kai hroi tu Oman official ten report an pek dan chuan nuclear deal chungchang le Iran laka hrek na sanction hanlo pek to jongjong te lidan tur chungchang te ngai tua ani donani ti ansoya heibak hi thildang in biak na hian thupuya nei ani don lawani ti hanpuang lok boka masa hemi chungchanga hian engtin nge thutluk na han siama in biak na hi engtin nge kalpuyani ti po chiangkwang takin engma rampan hi te hian hanpuang jar lo vevea Russia le US in biak na hanai truma hanti danang deu thau khan US lampang chuan hein biak na hi positive tak constructive tak atha zonga in biak na borok thatak le thilsiam thana lam hoi zonga in biak na thatak an nei ani ti hanpuang lea mase hein biak na hazo nuloka hian President Donald Trump chuan in biak na hi a hlo chamemo Iran hian tikhotla in rang taka ati hlo tling lawani chuan
Irana hian beipui thak na anrin phak lo khopana kalpui ni dona antur hle dona ni ti asailang bok ane omani mediator te kai khroina hnuaya room thrang ve ve a indirect ka hanin biakna hian darkar ni chongjat mai hun an manga Washington chuan April ni som pakua zirtop ni a hian around ninatan US le Iran chuan nuclear deal chungchanga hian in biakna han nei le dona ni ti han pong zara Iran lampang chuan hein biakna lowam le tura po hian directa mai chana in biakna nilovin in directa in biakna pokin kalpui chun zom hani dona ni ti han pong ve boka maseram panni te hian khoi hmuna nge in biakna hi an chun zom don tiro chu puan chian na han nei lo thung ane Iran thui ruai helpol hotane na in dona an ma chon mek laya an melma ta tran pui tu lian ber Iran trek na li sak chu tun din huna chuan Israel tan chuan a hun lo hleni tin diharet chuan han report bok ane Israel in dona lampang han thlir zui taila ni zandar som apel nu deu khan the Times of Israel in report an pek dan chuan Yemena Houthis rebel souten Israel am hoin missile panni hanon kap chuaka Houthi hoten missile anron ka chua pakhat chu West Bank chungjon aron thlen lain IDF air defense system 10 hanlo dang chata missile hi ka thak ni in West Bank ka Hebron area ake themvel te hatla Israel sipai ta chuan he missile wang hian hliam tur le nun na chan hanom lowani tin han report ane ti chuan missile pakhat hian a target Israel ron thleng zolowin atla ni in han soibok nimina hetianga thil thlen huloka hian Yemena Houthi rebel ho ta chuan ballistic missile mangin Israel han bayani ti han puanga Houthi hoten han pon jardan chuan missile panni han kap chuka pakhat jok chu Sidot Micha airbase tarkata ka chua hania heibaka hian an thil tum jinga hlom deu mai chu Israelin nuclear ral thuam phur thai missile dana mun Jericho khopuyami chu han tarkata ni ti han puang boka heti role hian US media trend khatten report an pek dan chuan Ben Gurion International Airport chu Houthi sauta hian missile pakhat mang hian han tarkatani tin han report ve thung ane tichon izan thimlim vela khan Gaza Strip atangin Hamas firfiak polten Israel am hoin rocket pakhat anon kap chok boka mase hei hi lotling takin Israel air defense tachuan han lo kap thla Rim Chevel border community tachu han target near Shriat ania helai muna hian siren tiri kania mase he rokatawang hian nunna chan le hliam tur hanom lo bok ane hetianga thlengchung hian Israel sipai te hian an lo sepui ro tur ngot mai hanilowa Gaza Israel sipai te chetna puile lian tham tak mai hatheng zuya IDF tachuan thu chua siamin Gaza hospital compound chunga Hamas ho command center chu han bayani ti han pongjara he hospital complex chunga Hamas command center hi Israel ram ron beihnaah le mipuite beihnaah Hamas ho ten rom man na han siam na mun le ati hlotling tura an ron chet chuan mun ani ti IDF te hian han soibok ane Hamas command center han va beihnaah hian Israel sipai ta chuan mipuite torna lian zo ka thlen lo na turin civil mi om ta chu helai hmun atang hian in thiar chuak turin hriat tirna han ti chuaka mipuite ta na himto kemti te IDF te hian vanbo ruak lampang atangin han ven fiale phota ti chuan he mihnu loka hian IDF te chachuakin han command center hi nasatakin han vanoi cheta hane Palestine lam thop tu media ta chuan Israelin an target building hi ban pakhat ding po hom lawa Gaza Deir Balale ha chevela hetianga air strike anron nei wang hian atlem bera mi puijinga mi pathumin nunna anchanani tin han report ve thung ane Israel sipai te Gaza mun dangan chetna po alian tham hlea The Times of Israel in report an pek dan chuan darkar somli pariat kalta chung khan target big nain mun samko zata IDF te hian air strike anaya Gaza City chevelom duras le tufa munate Hamas gunmen hotele ral thua manda khomna mun tachu target berani ti han puang poka kanron soitak Gaza tranga Israel lam hoya rocket anron ka chuana mun po nasatakin vati chet zui hani bok kane tichon IDF troops ten ground operation Gaza han kalpui mek boka Rafah khopui chunga te Tel Sultan te Morak corridor area vela te operation lian tak mai hanaya hetianga Israel ground troops ten operation hanai natana
laum lo siam thei Hamas ho in khorna mun te hi air strike manga noidar chun zom ani te zel bok ane hei baka hian IDF te lotlin na tharlian tak mai mu ani boka Northern Gaza lampanga IDF's ground troops ten operation anei na kilometer khat le point nivel seta thui Hamas firfiak polten lein hnuai lama in kalpona tanan man anleiver tunnel chu nasataka ti chiat ania Israel sipaiten heleiver anmu nule a chevela lomom theite anthen fai nuwa hian yahalom combat engineering unit ten lein hnuai meter som nivel zeta thuka Hamas ho leiver hi anti chet sakta hane hetiang ani mek lai hian Sudan ram chunga mi puite suat na rap thak tak mai hatlenga kan chanchin thar kal tolama khan report kan ron petoa Sudan paramilitary force tale Sudan sipai army te inkara in muthiam lo na chuakin ram chunga thunai na in chuin in dona hatlengta Sudan army jok te hi nungtol zelin Sudan paramilitary force ten ram hanlak belzela tichon hetianga sipai tene nanin dona kara hian Sudan mi puizinga sipai lam trantu le paramilitary force lam trantu te hanom boka tichona le lam te hian anmani tranlo tu mi puite laka dimdoi na han nei lowa nun ronara phak tak mai hanlan tir thrina tichon hetianga ram chunga thunai na in chuwa in dona hatlen mek lai hian nizan zanlaya pel nuwa khan the guardian in report tan pek dan chuan Sudana paramilitary force ta chuan displacement kemate Darfur biala Sudan army ten uncontrol khopuyam chun El Fasher khopui bulloka civilian poisailo zanhi chongjat mai han thata hei baka hian Sudan paramilitary force noya rapid support force ten Sudan khopui lian tak mai kadada khopui lak tuma han baina civil mi poisailo mi somngale paruklai mai han that bok ane Nimint lailam pangatranga nizan thenga Sudan ramchunga hethil theng hi kumni vel kalta tranga Sudan sipai tele paramilitary force tein kara thunai in chua civil war a chhuatranga Darfur biala tharum thona thengrap thak berjingami hania United Nations chuan heng displaced people te hanom na tur kem han siam na mun lian tak mai pahnia in thana athleng chunjom meka Zamzam kem tia hansoi clinic lom chun enkol tu relief international medical staff zingami tepo Sudan paramilitary force ten an tha zinga hian hantel nual boka tichon rapid support force te hian hetianga hanchet baka hian zamzam khopui chung mun ranga building te han hala hetianga internal displaced people te anda khomna huna hian Sudan sipai jingami ankara biru anom andrina wangin nasatakin hanjong juya tichon khopui chunga mipui chena mun building thren khat ta hi anhal ta chiam ni in han soibok ane nizan lama khan US chuan thu chua siamin alelam paramilitary force tele Sudanese sipai ta hian mipui te han bei vevea Darfara mipui te ahu hawa han tha na rap thak takhi US chuan adem hleni ti hanpuanga Sudan RSF tele Sudanese army te in dona chu topsan turin handuni ti anthriat tirbok ane Sudan civil war awang hian mi sangtam takin nunnan chantoa mi maktaduai sompani chuangjat ten anram han chuasan to boka khovel munrang ranga ramchunga boina thenga wanga mi puiten harsat na antolian per record Sudana hian athleng me kani tin International Rescue Committee chuan an report bok ane